Today we will cook pork in gravy together. We will prepare everything necessary in advance: meat from the pork thigh and a little lard, a large onion or 2 smaller ones, salt, ground black pepper, sweet paprika, and for thickening we will prepare plain flour. With the onion, which we finely chop. We heat a large tablespoon of lard in a pot and saute the onion until golden. We briefly fry the ground paprika with it. We add the meat cut into cubes, which we have previously salted and seasoned adequately. We add a little broth or water, reduce the heat and let it simmer covered. We simmer the meat until tender for 1.5 hours. Finally, we thicken everything nicely with flour mixed in water or broth. We don't leave anything to chance at the end. We taste it and adjust the salt and seasoning if necessary. We serve with pickles and a side dish of your choice, whether with potatoes, dumplings, or even with a roll if you prefer it that way. Bravčové našťavené spolu uvaríme, všetko potrebné dopredu pripravíme. Mäsko z bravčového stena, trocha masty, cibulu veľkú alebo 2 menšej veľkosti, sol, korene čierne mleté, papriku sladkú a na zahustenie si pripravíme múku hladkú. Múku hladkú. Začneme cibulou, ktorú nadrobno nakrájame, za veľkú lyžicu masty v hrnci rozpálime. Cibulku na nej do zlatistá osmažíme, papriku mletú s ňou krátko popražíme. Vložíme mäsko na kotky, nakrájané dopredu, primerané, nasolené a korenené. Vývarom alebo vodou trocha podlejeme, z ťaharného ohňa zakryté podusíme. 1,5 hodiny mäsko do mäka dusíme. Na záver múkou rozmiešanou vo vode alebo vývare všetko pekne zahustíme. Nenecháme napokon nič na náhode, ochutnáme, prípadne dosolíme a dokoreníme. Podávame s kyslou, horkou a prílohou podľa vlastnej chuti, zemiakmi, haluškami alebo aj s rožkom. Ak vám to s ním lepšie chutí, podľa vlastnej chuti podávame s kyslou,